pejai eya me na fisa pacho ya me na fisa na da na de osisi sutra sisi mi kura Qur'ani asama me be kan eya no kre Allah boa me oda na visa am se wa ba happen wa fafuro ya frewukun oje penie so obeba ya hwe papa ye ni ma hwe me ba bi wafu ya duru so a wo bre ya so e de na asi oba fefe Pamuchewo eya no kre moto ensa friends enkene yemra mehia no o kasa ne makasi o na fisa kasa den me ba ye no wanti ana waka ba jo dey me ba ye no me wanti mi amma ba cho achina ni week me ko hospital na ma wo bia nso ye CS so omo buku mam se nyambo a Friday by week memra no munye mi CS na adoso nya sa akwa ne kwa animu a ede ha obeba mpacho meso metiwo mentoshe minishi sese mabofom ana mse me de ba beda mesramo emu abi wo ho a ye na de na awotwe ye de kura na ate atomu a na awotwe nsam a ebe nyina na odini sei e de awra wosam na ebe wiase Musa Isaka enti sama amin wa ye obone kula ti akra no hye wo yam no so ti akra no wonwu e de ba semunie ti se na Qur'ani kire yen wa ba pefo sugu na furu so eye die bay eti sa wa ba no kura na wo de wo se wo mpe no eti wo ba no obinim de wo be hye obi tini ya na ka cha mo sa mo so mo ya mo nya adwuma hele no mo biem so bolo kura ton atadwe mereke ton atadwe ni one says efri form ko si form yeche wa hye hijab on pebre binom ayasem eti yesraw Isaka Musa ya fraw waje penie wa ma wo yire yekoye no operation onim kwan a obefa so obeko anu odene moma ye kodi dwamra abije monsan empusu na homa no monsan pusu ahoma no na wotwe weni ma eba ye so no eye serious papa ni ma eba ye so na wotwe na serious Ameria ye nto ye Nkomo no so wo ba ha ko ye na die na esi watsu saa me fa chomba ha ko ye de kasa de on kasa me hospital kra me kokra wa ma misika me ana me di misika ko ye na wo nya dwuma ye den nya sika edura ye twere nyina pipa ne sha me kwa twere edura ne boarding a mo sinya me na me ye adwuma gu ni botom ti we edura kwa mo na e kasa no mbajo ne bla ni sister no mo so ade no mo ye sa hey nde me frɛ me nia nurse ni ba Isa hey hello online so ya boy homoden say yebenya Isaka Musa na fisa kun na ye ne na twetwe Nkomo na CS na omso mbe na fisa o maka bo no a kire o to omse boaboa o ji kasiem omun ka abo no se ombeje usen anase ba hwe dabi omunyanka ano so omabuku se membra ombeye mi CS nyasa na wo ba ye na wabo na mane ba sha maka kire no aka che wo papa mu nyina omo se den ni papa nso se den o se minya bote obe frɛ no mo frɛ no nso so a nka hwe ta mo ne so ukọ misu mini hwe wo ho provisions na meton no 31st night ya de bechi 31st na de bechi yi na me ko ya o se sa no ma ne tugu ya na ma adwuma na ye basa nti minni sika kita se me di ye adwuma nka me ha na wo hwe obi na wo ma wa na oni bi wa di adwuma mba so e fitani e wo makro o kwa adwuma da bia wo mafie kra bi wo kwa na watwe ni nyina kra o se wo kokwa so nso wo mafie da bia ba sa wo chop money di o de mama mba so me mom di o mama aduane sika ba nkra no na wo check money ba penny na wa di slave trade ya wade be ni
Hey, before ya mobo papa. Wani wonyem no wo ma waduane sika. Na sika no yima wase won kirem se wo de ana nkra ne de wo de ama mu nyina na. Wo de ma me ba panini se nkra ne sika. Onje nkra ne sika. Jesa wo kra nya no de ma wo. Oh, da bi we dia eya emu oya. Isaka Musa. So wo de oba no mpe no kra. Ma de hye ne yam no boa ne mpie. Na wo de gya no ma ne nko. Ne ye gye obi ade ni yo ya nyense no. Oy ma se wa me de nsem bi sei no. Ade e koso wiase no. Eye anu odene. Eye de be na ase nipa ya ba no. Ase ye se nipa nya ye mobo. Nipa nya ye mobo. Oba wa bie ni na mama woni na dapen. Enti won ka hwe kola. Na fi sampacho. Enkramofo mpanifo ebia ni momentum. Mpacho ye de akoto lima momoni. Wo se de lima makasa. Kese be man wa na so atritru mo hwia. Obo Debi. O kan wi a sole a wonye. Ewi asini. Atritru mo hwia. Na nso abusuafo nso aboafo bi ani o. Mpacho de bi mi fie. Mo amore ya nkramofo amu mu we de mo dwaba o. Mo meso ye mu e. Esere mo assalamu alaikum ami se wa fa kramo kasa kakra frɛ wo maye wai. Odifo wia. Difo kasa. Ma me wura kra ho. Ye ma wura ho se ababa we ba ye. O de don no phone ni mu sa abofo no wanyini woni yem. Enti no bu so me nwatwe o sese wotwa. Oh, na wakwala na kaneyam sika eso kwone kwa ni CS nti ne ba kaneyam wo bra benkatachie ena twi ni tadua bachi ena ne da ye nyem je se me fiu aduane kura me ma ukoka yes ada na woka e wo radio so wane ma wo kwan say judge wonya me na ma me kwa say me nya judge ade mo ma tuatu ai ade wo ma ne atimu a eni pe ye ni pabo ni sa no ade sangrofo so mo po ba eni ye no ma ya bi sangrofo we omu amese woso ba pa no ba dinachi what I say adna mudi nsem sa no mo ya dina se ye ka mo asem first ye de gesrew ye power chow ye kakase bi wo se meba se ye fra wo gina so te ye nka wo se hello do esre ya ni aboto se so mu tie so ya ni aboto na nanu mo zre mi fo ye sra mo chief imam chief mumin me sra wada asem wa ye kan wasem nei me gire se chief imam wo pamu a ba man won tua beben se hunu bi ya na mu won tua beben mo ba ya na obi papa wa na akọ hyere ne nkwa ne ye na to adem ade be chi yes ye esu ye den adoa ye adoa no obi papa na wa wutire banka ne yam bra isa ye paw chew won pe no a boa no akola na wo wa hye ne nyinsen no afiri ho na kwa wale fofo eto so de page woni di hello odi ba bi akasa free tacho fm smile ta free ni yankoi nyame ohwe nua bai na onwo emfa no mfa na ba na be ma di ma we ni disumano emba yina yede ni pa se ade ni pa se odi didi wa be ya we ni pa se odi didi nyanko but oba no onje na me san kana number na mbo bi pa so gina so na mo ba ma wo na fi sa bo number Pacho 0246 0246 90 Tobo 90 1316 Sabu bobi na visa 0246 90 1316 1316 why bra uni abakra mu ni mu ne mobo why yeda se abusuafo ye wie